Igitondo cyiza ku bakunzi ba Smileable TV. Mwese tugiye kubana mu makuru y'uyu munsi, update. Abantu mutari mwakora subscribe tubasaba kuyikora. Abantu mutari mwakora subscribe kabisa mukandeho. Tugiye kubagezaho amakuru avugwa muri Murera Rayon Sport bimeze bite. Rayon Sport ukuntu byifasha hano tugiye kubazanira 11 bashobora kubanza kuri match na Gor Mahia. Tugiye kubahereza update z'umuzamu wabo mushya, umuzamu mushya kabisa. Niki kimuvugwaho muri volleyball. Abakinnyi bakomeje kugenda basoza amasezerano. Ese barerekeza he? Ese naye makipe bazajyamo? Turaje byose tubigeremo hano kuri Smileable TV kabisa, nucikwe. Showbiz bifashe gute umusore w'umunyarwanda Kagarara uzwi ku izina rya Ashton Small yasesekaye hano mu Rwanda? Byifashe gute? Nagutinda twirukagize mu ikipe ya Rayon Sport byifashe gute? Murera hano tubafitiye 11 tugiye kuganiraho. Mudufashe namwe kabisa mukore 11 banyu hano. Abani 11 banjye ngiye nizaniye nawe ufite gukora 11 bawe muri comments. Tugendane n'abantu 11 ba Rayon Sport. Mwizamu dufite umunyezamu bamwita Dande Junior, uyu no mukinnyi musha. Kuri nimero 4 dufite Matumona, uyu yavuye muri Amagaju. Kuri 5 dufite Chiplawa Richard, uyu ngo yavuye mu gihugu cya South Africa. Kuri 2 dufite Emmanuel Kabange, uyu ngo yarasanzwe muri Rayon Sport. Kuri 3 dufite Eliga Nijoro, uyu ngo yarasanzwe muri Rayon Sport. Kuri 6 dufite wo bita Mudeli Akbar, uyu ngo yavuye muri Gasogi United. Ku 8 dufite Tambwe Gloire Ngongo. Kuri nimero 10 dufite Jingwiba muramuzi uyu ngo uyu Jingwiba akaba yarabaye Mertel mu gihugu cya Mali. Uyu ngo nuzatukadakira kabisa. Kuri nimero 10 ashaka ibitego. Kuri nimero 11 kubasatira baca kumanda bawe inga dufite Antisokojo. Kuri nimero 7 dufite Eli Tatu, uyu no mukinnyi wavuye muri Mukura kabisa Eli Tatu. Umwataka niwe tutari twamenya ese yaraza gushiraho Asman Ndikumana cyangwa se haraza kujyaho undi mwataka mushya cyangwa se niwe abareba ari bwigurire mu bururu bwacu. Aba ni 11 turi kubona kabisa bashobora kubanzamo kuri Gor Mahia. Ese we 11 bawe nabahe kabisa? Aba 11 nge ndabona bameze neza. Mu gihe mwataka atabonetse tuzaterekaho Asman Ndikumana nawe yaretaha papa. Kwizera Olivier bimuvugaho turaza kubireba. Abantu benshi bakomeje kumugiriranya n'ura munyezamu Dande, ariko ngewe ura munyezamu ndabona yacima papa kuko Kwizera Olivier iraje Nyanza. Aba 11 barakeye kabisa. Murera murabona ko ikomeje kwiyubaka inkorakoro. Twakomeje ni update kabisa. Uyu musore bamwita Eli Tatu yakinaga muri Mukura. Hari amafaranga make yaburaga kuri contract ye kugira ngo ibintu bijyeho umucyo kabisa. We na Arja we ngo manza bakubita urufito ubundi berekanwe. We hamwe n'umukinnyi witwa Zuberi barazanye. Uyu Zuberi we ibyo byari byararangiye, ahubwo Eli Tatu ibyo ari byo bitari byakarangiye. Ubu ngubu Eli Tatu nawe yamaze kwerekanwa nk'umukinnyi mushya wa Rayon Sport. Bivuze ko agiye gutangira nawe imyitozo, arahita ajya mu mwiherero kabisa hamwe n'abandi hari Igicumbi. Ubwo turi kubona makuru tukesha Rayon Sport baratubwira ko habura iminsi 10 ngo Rayon Day ibe. Ikipe ya Gor Mahia nayo iri hafi yo kuza mu Rwanda kabisa. Hano twakoze urundi rutonde rw'abakinnyi Rayon Sport zifashisha muri uyu mwaka w'imikino b'abanyamahanga. Rayon Sport biragaragara ko izatanga agera kuri miliyoni 26. Abasore ni bande? Tugiye kubagarukaho amazina yabo kabisa. Ku mwanya wa mbere hariho umunyezamu Kuyate. Ku mwanya wa kabiri hariho umunyezamu Dande. Ku mwanya wa gatatu hariho Charles, uyu ni umudefenseur. Ku mwanya wa kane hariho Matumona, uyu ni umudefenseur. Ku mwanya wa gatanu hariho Rikau, uyu ni umumediateur. Ku mwanya wa gatandatu hariho Jingwiba, uyu ni umumediateur. Ku mwanya wa karindwi hariho Antisokojo, uyu ni umuwinga.
ku mwanya wa 8 hariho Boris nawe ni umuwinga. Uyu mwanya wa 9 hariho Jingale nawe ni umuwinga. Ku mwanya wa 10 hariho Akbal Muderi, uyu ni mediateur. Ku mwanya wa 11 hariho Kitoko ni twamuvuze hejuru. Kitoko ko niwe Rikao. Ku mwanya wa 12 hariho Asman Ndikumana. Ku mwanya wa 13 hariho Tambwe Gloire Ngongo. Nago turi butinde rero tujye abo ngabo akaba ari abakinnyi 13 kabisa, abakinnyi 13 equipe ya Rayon Sport igomba gutanga akayabo kagera kuri miliyoni 26. Twagiye twihuse cyane tugiye kubazanira amakuru avuga ku munyezamu Dande. Ni mujye kure kabisa, bareyo muri hehe. Uyu munyezamu bamwita Dande Junior amaze gusinyishwa nyuma y'uko Kwizera Olivier akomeze kwizugaza aremereza amasezerano ku bayobozi ba Rayon Sport. Rayon Sport nabo bahita bavuga ati reka tujye kuzana intwaro muri Cameroon. Uyu ni umunyezamu kabisa w'umusore naki kivugwa kuri Junior Dande amaze gusinya nk'umukinnyi mushya wa Rayon Sport. Ubwo ni umuzamu ubwene gihugu avuka muri Cameroon, yahoze tariki 22 Gashyantare 1998. Ubwo yavuze ko afite imyaka 28 kabisa. Uburebure afite 1.90 m, akoresha ukuguru kw'iburyo. Junior Dande niki cyamuranze amakipe yaciyemo. Ekipe tugiye guheraho ni ekipe y'uwabo muri Cameroon, APGS de Mufu. Yakinye kandi muri UMS de Lum, yakinye muri Cote d'Ivoire ekipe yitwa Sewe FC, yakinye muri RDC ekipe yitwa AS Vita Club ngi murayizi. Abo ngubwo rero yari muri Canon Sportif de Yaoundé y'uwabo kabisa muri Cameroon. Junior Dande yabaye umunyezamu wa Cameroon U20 na Cameroon U23. Yanahamagawe mu ikipe nkuru ya Cameroon nubwo atigeze akina umukino mpuzamahanga wemewe. Junior Dande azwiho uburebure bumufasha gufata imipira yo mu kirere, guhagarara neza mu izamu, azwiho gukoresha neza amaguru mu gutangiza umupira, uburambe kuko yakiniye amakipe akomeye yo muri Afrika. Kuko Rayon Sport yamuzanye, Rayon Sport yamusinyishije nyuma yuko hari impinduka mu izamu ryayo ishaka kongera umunyezamu ufite ubunararibonye mbere ya shampiyona ya 2026-2027 Rayon D ndetse na Sekafa Kagame Cup. Nubwo atigeze aba umunyezamu wa mbere igihe kinini muri AS Vita Club, Junior Dande afite uburambe mu marushanwa yo ku rwego rwo hejuru muri Afrika. Wingu bamwita Junior Dande kabisa, umusore wanyubwo Kwizera Olivier yihangane, bivuze ko batamusinyisha. Ubwo Junior Dande aje kuba umuzamu wa mbere kabisa. Ibi bise bivuga ko Kwizera Olivier isaba umuarja wigenga kabisa, uwo bita free agent. Ikipe yose yamushaka ubwo Kwizera Olivier ahise ajya ku isoko. Ekipe y'amagaju kabisa. Inkuba zesa Amagaju FC. Amagaju FC sign Nigerian defender Aking Bande Jibenge David. Uwo ngo ni umusore basinyishije mbere yuko basinyisha uyu nguyu Jordan. Uyu nguyu bamwita Jordan. Ubu nyuma yuko basinyishije umunyanigeria, uyu nguyu bamwita Jordan Nzaudi Mbumba. Yasesekaye mu Magaju FC. Amagaju FC yakomeje ibikorwa byo kwiyubaka yongeramo Jordan Nzaudi Mbumba, basinya amasezerano y'umwaka umwe. Umupira ugiye kujya usaba uruhushya mbere yo kuva ku kirenge cya Jordan kabisa. Aha bamyugariro bande makipe batangiye kureba gahunda z'akazi kabo neza kabisa. Ingi bahita Amagaju FC na ikomeje kwiyubaka ishiramo abakinnyi basha. Hose turabagirira tugiye kujya hehe? KNC kakuriza Nkurusa Charles KNC. Twihuse cyane niki kivugwa hanga kabisa muri Gasogi United. President w'ikipe yifatanyije n'abakinnyi ndetse n'abatoza
mu myitozo yabaye uyu munsi agaragaza ubushake bwo gushigikira ikipe mu rugendo rushya. Intego ni imwe, gukora neza, gutsinda byinshi no kugera ku ntsinzi mu mwaka mushya w'imikino. Aha yongeye ni inkuru yari ku kinyamakuru kiwe cyo bita TV1 kabisa, ikinyamakuru cya KMC. Volleyball ni iki kivugwa? Kivugwa muri volleyball kabisa, twihuse cyane. Muri volleyball harimo amakuru menshi cyane no mudasaba gucikwa kabisa. Hano muri volleyball hari abakinnyi bitwaye neza kurusha abandi, tugiye kuzabashakira, ariko abangabo tugiye kubagarukiraho n'aba free agents, n'abakinnyi bari free agents, ndetse n'undi mukinnyi bita Mangom Michael, nawe akaba ari umukinnyi wagiye muri ekipe ya Tunisia, turabigarukaho. Ano dufite abakinnyi batanu bari free agents, harimo James Antwili umunya South Sudan, harimo uwo bitamwita Jibril ni umunya Nigeria, ngo bamwita Wycliffe Dusenge Wycliffe ni umukinnyi w'umunyarwanda, ngo bamwita Mutabazi Yves nawe ni umukinnyi w'umunyarwanda, undi bamwita K-John bwana kabisa nawe ni umukinnyi w'umunyarwanda. Umwe kuri umwe ubwo tugiye kubagarukaho. Uyu nguyu James yakinaga muri ekipe ya East African University Rwanda, nyuma yuko ekipe ya Police yari imaze kumusezerera kabisa batandukanye, ajya muri ekipe ya East African University Rwanda. Umukinnyi utaragiye ngo yicare kabisa, yaragiye arakora, ntago yigeze yicara ko mwaramubonye mu matunwa menshi cyane. Ekipe ya APR yagiye imwifashisha nko mu light attacker, amakuru no kuvuga ko ari ekipe ashobora kwerekezamo. Uyu wundi ni umukinnyi umaze igihe kinini mu Rwanda kabisa, uvuze ngo asaziye mu Rwanda ntago waba ubeshe uko amazemo imyaka igera muri ngahera 8. Ekipe imwe gusa muri Gisagara isarongera amasezerano cyangwa arashaka indi ekipe. Uyu nguyu ni umukinnyi uri free agent bamwita ngo kabisa muri Gisagara. Tugiye kujya kuri umusore bita Dusenge Wycliffe, nyuma yo kuva mu bihugu by'Abarabu akaza muri Kepra, former Kepra kabisa, kuva yatangiranye nayo. Yaje asimbura umusore Michael Mangom muri light kabisa. Uyu nguyu nawe akaba ari free agent. Uyu nguyu kabisa nawe bamwita Mutabazi Yves, yaje muri APR avuye muri ekipe ya Kepra, naho amasezerano yararangiye. Uyu nguyu bamwita K-John, yaje muri Kepra avuye muri Gisagara, naho amasezerano ye yararangiye. Ayo niyo makuru twari dufite kabisa muri volleyball ya Nyarugenge, bamenyesha ko n'umukinnyi Michael Mangom yamaze kwerekanwa nk'umukinnyi mushya w'ikipe yo muri Tunisia kabisa, nayo yerekanwe kabisa mu Barabu kabisa, amwita Michael Mangom. Twihuse cyane muri showbiz ni iki kivugo? Musore w'umunyarwanda Kagarara uzwi nka Ashton Small, izina yahawe na Ashton Hall, yaje mu Rwanda kabisa, yasesekaye ubwo ari kumwe na Indian Ashton Hall. Ubu abasore nabo bagiye gukora stream kabisa, bagiye kujya bagezaho ama video kabisa, mujye bakurikira ku mbuga zabo, bagiye kuzenguruka imihanda ya Kigali. Bivugwa ko bazagera no mu Bigogwe, aho Kagarara yakorereye irankuru yatumye Ashton Hall amwishimira, akaba yanifuje no kumushyigikira. N'abanyarwanda tumushigikire kabisa, turi kuri ama video yabo kabisa, live zabo turi kuzireba tukazishigikira. Ariko Ashton Hall yamwemereye kuba yakuzuza 1M kuri Instagram, ariko kuva yamushira muri bio ye akuyemo uramunyihindi Ashton Hall, Indian Ashton Hall. Ubu ngubu Kagarara uri muri bio ye, ariko nta n'ibihumbi 2 yari yashiraho. Tumufashe kabisa, tumuhereze follow nkuko dufollowinga ba Jay-Z, ba Rick Ross, ba Lil Wayne, ariko n'uyu musore nawe tumufashe n'umunyarwanda kabisa, dushigikirane. Aya niyo makuru twari tubafitiye kuri uyu munsi kabisa. Basaza ciao. Bibutsa gukora subscribe ku bantu mutari mwayikora, muri abantu b'ingenzi cyane kabisa, turabakunda hano kuri Smilebo TV. Hano ni iwanyu papa, hano ni iwanyu, ni iwacu imyidagaduro kabisa, tujye tubana umunsi ku munsi.